Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije, videoblog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Tema ove epizode je sci-fi komedija Iron Sky, u glavnim ulogama Christopher Kirby, Julia Dice i Otto Goetz. U sporednim ulogama su glumili poznati švabo Udo Kiel, Peta Sargent i Stephanie Paul. Režiser ovoga filma je Timo Vuorensula koji za sebe ima amaterske serijala poput Star Trek, parodija na Star Trek koje možete naći na YouTube. Plot ovoga filma vrlo je jednostavan. Nacisti su 1945. godine sagradili tajnu bazu na mračnoj strani mjeseca, odakle planiraju veliki povratak da vladaju svijetom. Ovo neće biti klasična epizoda Cinemanije, nego ćemo raditi nešto drugačije. Iron Sky sam gledao u kinu sa prijateljima, te po završetku filma smo otišli u kafe i razgovarali o filmu. Razmijenili smo svoja mišljenja o filmu, a ja sam to sve zabilježio kamerom. Prije nego što vam pustim prilog, morat ću vas upozoriti da sam napravio jednu amatersku grešku kod snimanja, te da nismo baš svi u fokusu, nego onako smo kao dio pozadine. Hajde, prvo pa muško, šta se može? Idemo! Pozdrav svima, upravo smo izišli iz kina, gledali smo Iron Sky, nemoj zaprkavati. I malo ćemo sada mi o uticima filmova, Daj mi reci šta si ti... Dobar ovaj prvo. Za kakvim si, neću reći utiskom, izišao iz kina, nego šta si očekivao od ovoga filma? Vidio sam trailer i očekivao sam dosta cool tehnologije. On je stare njemačke tehnologije Drugog svjetskog rata i to ja sam i dobio. Grafika je bila na nivou, ali počeo se pravo smiješno s onim mogu da kažem šta se desio. Pa dobro, nemoj detalje, ali ja nisam znao da je ovoliko smiješan film, to je šok. Ja nisam znao da će smiješan biti. A nije toliko smiješan kako sam očekivao da će biti smiješan. Jesi ti očekivao smiješan? A jesam, ja sam ovdje zapisao notate u jednu situaciju gdje se komentariše oko USB-a, koja je veoma smiješna situacija. Lično smatram da je film napravljen kao jedna vrsta staromodne komedije, jedne B-komedije. Pravo je iznenađujuće dobro napravljeno. Gospodine, Dobar film. Samo za mjeseca smo biti malo žlavi. Znaš ti, ja sam kontao, falio mi. Godi pipni pati. samo nemoj lupat, molim, oko mikrofona. Renata, kako se tebi svidio film? Renata nije bila u kinu, ona je slučajno prošla i tu je radi production value, jel? To si ti rekao. Ne znam, ja sam ušao u film sa utiskom, isto ko što sam išao sa utiskom gledati Gospodare prstenova. Napravio je Peter Jackson lik koji je napravio nešto što se ne može porediti sa Gospodarom prstenova. Tako isto ovaj režiser, oni su pravili amaterske filmove. Star Trek. Negdje ćemo postaviti ovdje link za recimo taj serijal Star Trek. Stari, evo ovdje! Pa nemoj preko njega postavljati link. Evo ovdje ćemo, hajde nema vezi. Evo ga! Evo ovako, znaš ako nestane tu... Nema šanse da sam novo uspjeh. Čuješ ali ako ne stavim, će samo glupo izgledati. Moraš ga staviti. Evo ovdje. Uglavnom, Star Trek, prava, amaterska, bezbudžetna produkcija skečeva na bazi Star Treka, odnosno Zvjezdanih staza. Tako sam ja ušao u ovaj film. Međutim, mene je film zabezeknuo kako je on urađen. A nisi čitao film prije toga? Pa znam, čitao sam, pratio sam sve.
znam te likove, gledao sam Star Trek prije nek što su oni došli da ideju da pravi ovaj film. Gledao sam i prije 3-4 godine taj serijal, onako, mislim, smiješno, parodija i tako. Tako da nisam imao, mislim, oduševio me film kakav je u odnosu na šta sam ja očekivao, mogu tako da kažem. Ja. Ja ovo malo bilo. Malo dugmu novac mislim. Malo je bilo u rede. Položio sam. A znaš šta je fora u filmu, što ja lično smatram ovo novo, pored svega toga, To moja voda. Detalj kome se ne vidite kamera. a ja sam malo on in background. Analog Maxa. Glavna fora što je interesantno kod filma, što kad usporediš da je film koštao otprilike ispod 10 milijuna eura, ili dolara, ili već what the fuck, ali interesantno kako kvalitetni efekti su u filmu. A ja, nisu više efekti skupi. Ja, upravo tako, ali sa green screenu napravio. ja, nije kompletan I film. napomenut ćemo da je više od 10% Budžeta. budžeta došlo od nas, ljudi od fanova koji gledaju. Ja nisam ni gledao, ništa, nemoj mene, taj je projekat 15, nije da me poslije ARS ganja. Ja sam pratio, nisam ništa dao para, ali sam Jes dao moralnu potporu. pravo sam pratio ih. Pravo sam ih pratio. Jesam bio Ne, nego uložio sam pravo vremena. Pratio proces. Evo i sad ulazi. I također sad sam normalno... Ulažiš u moje vrijeme što najgore sam tomu. Da ne Otišli pričam smo moje u vrijeme. kino. A vrijeme je novac, mislim, Ja sada. ti moraš na rođendan. Moram ja kući, jer mene žena djeca čekaju. Hoćemo zaključit od jednog Procentualno daj, a ja bi još pričao o filmu. popričaj. A ne da. Jesi, da. Dobro, kravata tamo. Odličan si. Sjajan. Jel te u kravati? Yes. Ne, super, meni Ne, se sviđa iako film. ima nešto. Ali sam očekivao da će biti smješniji. Ne, znam bio, zašto. znaš šta, možda nije to smiješan, nego jednostavno film bio pokušavao da bude smiješan nego što jest. Možda to najprije komentar. Previše Znaš šta? pokušavao da budu funny. Ali pogledajte Ja ljudi. opet će smatram. Ali Ja pogledajte temu. Ma ne tema, ali Vamo, koliko poenta ti je da možeš su biti smiješan. pun je film ti takozvani one-linersa, pun je film parodije na rasnu, nerasnu, Dobro, to je fazno film. ja, ali jednostavno bilo previše. Zar vas nije nikad interesovalo kako crnac gledao da ga prebaš A nisu dobro to radili. Znaš, Vidio sam film sa bijelom. dobro, to je smiješno, ali nećemo Dobro davat, je. nećemo davat previše, razumiješ? Jedna stvar možda da kada kažemo da je čak i bio malo bivši Jugoslavije upitan u taj film. Naši Jao, postav. bravo, odlično. Muziku za film su Muziku napisali film je, Bom Slava. napisao Lajbak, naš strani. I sjećam se dobro kad sam gledao vlogove od ovoga režisera, kad je išao u Sloveniju, pa u Zagreb, sastajao se sa njima i sklapljali su muziku uglavnom Lajbak. Alo, Lajbak je napravio. Kaš, Lajbak, nik nema na glavu. Nema veze. A hoćeš da mu editujem upitnik u glavi? A znaš šta je Lajbak? Ja. Hajde, daj ocen. Da. 68%. It's a low one. Oh, it's good. Ja Kako ću... sam dao Aliens i Cowboy? Neću pogledaj epizodu pa ćeš Ove, tu smo bili slučajni prolazni. Ja. Ne, znaš šta je, Fall je... Ja 70+% je. očekivanja sam imao, bio sam skeptičan. I mislim da ovo može čak da postane i neka vrsta kultnog filma, mislim, ne znam je li to previše, ali s obzirom kako je napravljeno to. I sigurno ću mu dati 79%. Bez 79%. Sarikopedija. Znači ovdje uračunavamo i muziku, Ja, ovako, prvo, To ja ne računam. tvoj komentar na taj kultni film, on je već postao kultni film jednostavno zato što dnevne novine
u Evropi, u svijetu, pišu ekstra o tom filmu. Samo jedan dan se prikazuje u kinu. Šta? Samo se jedan dan u kinu. Pa računaj da je film, recimo da imaš filmova koji nisu prikazani u kinu, koji su blockbusteri. To je veliki uspjeh da je ovaj film možete prikazati, a druga stvar, ovaj film je dobio toliko review zato što su fanovi koristili sve, ali sam film, gledajući koncept filma, sve interesantan film, ali su tema interesantna, efekti su ok, ali pokušavaju su previše, ja 57 i to sam onako, puf. Pa znači prosječni film. Ispod prosječni, nažalost. Onda ispod 50. Pa 57, eto, dobar sam, zašto ja ne mogu se da komentam zbog čega 57. Aj, dobro. Ali eto, Dobro. u redu je. U redu. Aj sada ti, Holy Pope. Okruglo. Pa dobro. Do sad niko nije dao kruglu ocenu. A to je istina. Jel to pratiš se? Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao!